Ka eryong kebajur kelapan julor ya kikat kendai teli kitno mieng hakasnong Maulenray East Khas Hills District Hakasantarik Jemang. Kani ka eryong kebajur kelapan julor bun ya kitno mieng bat pen klem ru ya sau teli kinar elektrik jong kate kasnong. Urang ba snong ka Maulenray ba Ornel Pingro ulai thu bana kalyang kasnong kalada pen pentip syak office jong UBDO bat na kalyang ka office UBDO kalawan banlum jingkhen ya ki jingjulor hakani ka eryong. Kumbang ila ayawat jengtik minta idon hadu kakendai teli ki long yin ki balak syarat ki kunuyi kambun teli ki dei ki basyarat nang kitunum yin ni kakendai teli mendasngi kumba sipu ai kawan ke nika erlot hari ini electric pole ki don HT pole iway LT pole lai teli ki balak klem Kidon ki ba kham tor kidon pat ki barang kham biang ru tang ba kajing ban ki ding i la don bala klem tu ba bhar klem la ja ba sungsi de kam don ba man sam don ba jas new ye lo tang ki ying sam sanjam tu i ngala pentip no sha igram seva ti igram seva la pentip sha video la pentip la cha DC office cha deputy commissioner nakaliang blok kila ewan kila wan pet wan chimpateng wan pet jing julor adu kanu julor marmari marsan jam tu namar ba yo adon ka short circuit di light bun sound ki nong song sinong namar ke HT line la don ke jing thot tikila wan marmari ba mentak ni kila sedang train Slap, bayi itu slap